U zvitu sovitnika za zaštitu pravih pacijentoh u peršim polročju Dejana Logarušića nahlašene, že číslo datých sovitoh vynoši vece od 140, a prihvarky na robotu zdravstvených robotníkov nebulo. Zamerkovaný až vece i za úvahy doktoroch na pacijentoch na Niškajšej schádzky sovita za zdravie opštiny Šid. Sovitník podzekoval na dobrým sotrudnictve rukovodzácimu Dome zdravia u Šidze, u špitáľu u Sremskej Mitrovici, jak i u samim ministerstve. Na schádzky utorené, že opštinská rada odobrela 2 specializácii Domu zdravia, i to jednoho doktora za internú medicínu i jednoho oftalmologa už od októbra toho roku, za co z budžetu bude vydvojené 255 000 dinari. Za 4 roky opština má ubezpečiť 13 milióny dinari. A u Ramikoch preobraženských sviatočnostoch večer v Erdeviku hostoval teater Dobrica Milutinovič zo Sremskej Mitrovici zo ožalu scénu Familiju. A u Šidze koncert otrimala grupa Divlji Kesten. Nješkaše u Srime po tradiciji išlo do Vinicoh, po perše uzrete hrozno, kto to nje zrobil 8. avgusta na Deň Sviatej Petky.